Assalamu alaikum. Mkutano wa 10 na mfukare wa hele kungumanyo la Ufaransia ubulwa ya Hawainu iho Erevan. Monano wa hazi baina ya waziri wa msomo ne balozi wa nchi ya Faransa usoni mwa Komor. Zinu de zemada za paanga ya taarifa habari ya hatu. Zibulwa ya Hawainu iho Erevan mjiwaezi wa Armeni zehazi za mkutano wa 10 na mfukare wa hele kungumanyo la Ufaransia. Ye maada iliyo baoni domwanyiso zenye tamaduni hawadzima haini zinikao thamani o binadamu. Nomjulihani habari wa hezenyi tamaduni mbinga ya ubariki shay amani nomkayondo wa hezenti wanachama wa hele kungumanyo la Ufaransia. Sawa ni maraisi wananya no wahu wa daula Azali Asumani ngujihundu hotengweni. Fatima Madara ngunda iho Erevan ridhukuri liye namna zehazi zabulo. Namna hiyo mkutano wa 10 na mfukare wa hezenti zirongo wawe lugha ya Kifaransa wendele ya letasilahe ya Hawainu hunu Erevan mjiwaezi wa Armeni. Maraisi na wahuwa daula zaidi ya mengo mitano warenge funvu harumu mkutano hunu mengo numao ni raisi wa Jamhur Azali Asumani. Ye raisi wa Jamhur Azali Asumani kabla ya njia harmwe hafla haudungana ne mrumshe nambari wahanda wa henti bibi Ambari Azali halahikiwa ne raisi mwananya wa henti ya Armeni na ne mwanzishi jimla wa kungumanyo la Ufaransia bibi Michael Jean na madhamana wanti Barnabali. Ye dhamana wa serikali ya Armeni Nicole Pashinyan harmwe hotuba ya itekeleza haonesa ya uka elugha ya Faransa ye mwengoni mweze emotion za hahe wajao haonesa usikitifu ulona ya Armeni fariki dunia wa Charles Aznavour ikao ulawana naye yemengoni mwa watongesa lewo yinu ya Armeni ijulihani hao harumwa ulemengu. Honoro rakotohanana yakawakili raisi wa helesi wa jirani la Bushini ikawa Bushini do ya lahiki wa mkutano wa bira umahazuizi ili na 10 daru asintindia harumwe hotuba ya hahe harumwa unafasia wakati kao enti ya hahe ngejipanga ujogabili ni chaguzi na ye hata usaidizi wa hezenti zonti za renga funvu ziwasaidie ili zenye chaguzi zifuzu he namna ya ladhimu. Ye raisi wa Jamhur Azali Asumani hatekeleza hotuba harmwe hafla yendelea lejio la ya Hawainu ikao awiklo halugha ya Kimanga. Rais Azali Asumani ngujorongoa hamara ya saya Jumainu ne hotuba ya raisi ngejo wa shiha harumwa ye mada ya taulwa omuhaunu. Nade namna ya ukabadzima harumwa mdwaliano ye mastehi ya hezaki za kibinadamu na ne mastehi ya hemikonti ne maisha kawaida ya hezenti wanashama wa hele kungumanyo la Ufaransia. Ye wazira wa huna janane sport bibi la danti humadi halahiki ye balozi wa henti ya Faransa usoni mwa Komor Jacqueline Bassa Mazoni ya Hawainu na wadhukuru masuala menji yaliyo na tanafu baina ya hezenti zombili na rishilie bibi waziri wakoja wanfereshe nomination yangu ndo ministre wa nyusidze na fikra zao wazonao josaidia arwe misomo ya hazi jula ya mashababi haribu azizo wanyesedza izi fikra zao wanyesedza na hunga mhono fikra za chef de l'etat al-Imam Azali zo wazitiamu azitianziani husiana na development ya nchi ulawa vantao para 2030 wanyesedza na projet za mfalume wa Faransa Macron alonazo ataja amweleshe mfalume wa daula wa Komor wa ujostianziani wavolo para utokufuri hadisi na wao rijotia stongonziani mzungu ajalezi nchi ya Komori barikishe harvo msomo na majoni ya shikomori apareza za ufanya ili rivunguze ushomaji mwingi ulo harivo hii Komori atu. Zitartibu za utanziani ili hundia shawiri mufidi wa humhezo juu msomo zinuzi hagisiwa ya Hawainu baina ya waziri wa msomo Mahmoud Salim ni balozi wa henti ya Faransa usoni mwa Komor Halidi Mzuri na Ratirakali. Omonano unu waho ujumbe ikao utendelwa ni bibi Jacqueline Bassa Mazoni, balozi wa dola ya Faransa hunu Komor, husoni mwa waziri wa msomo hadaraja ya Taifa Salim Mahmoud,
Omunano unu ukawashiha harmwa barnamaji yahusu omsomo ili usaidia ya mashababi. Na balozi haonesa ya ukaya omunano unu nguona picha jema harmwa dola ya Komor. Sio mbaini mikataba ya diplomasi ya hunjiliana yoka na ntungo nyingi wantu utwalia. Wapo leo jara kujoona na rona mnahutu kwa manera fanya sitatungo zingili henziani. Haswa tani madhumuni ya munano unu na mnatijiri tofanyao talo wa Komori waone faida ya mgiliano baina ya Faransa na Komori hulana na msomo. Rangu msomo antini tamsomo wa uju lughashizu ngurtu ngamba harmwa reform. Avora iswe daula atashia kamane ham mwishiliano watu ham mgiliano watu basi na wazungu wartashie watu waje wakivamosha na wasi wakatunu rifanyozi hazo shindi wake mabadilio ya dungamani yake mabadilio ya dunga nzia. Iyo de madhumuni ya mwana nrakofanya van leo rofanya hekalte hiyo rielewana mitwala madekenti lazima njori toilette na hauzuri rone na mnetu kwamba ni rihentishikao shahovili hazini stovinga warangu mavamana na wastarabu wa wizara yatu hunu na mavamana na wastarabu walharuma upande wa inirongoloma nchini AFD na ambasadi ya inirongoloma nchini skaki. Waziri wa msomo hadaraja ya Taifa Salim Mahmoud harengeshwa bahashinu ili ushukuria ya siasa ya maendeleo yatendelwa ni mhuu wa daula Azali ya Sumani. Husaidia omsomo zinu mengoni mweze barnamaji ikao gizo muhimu harmanti toka uyonzi. Ngoinu demana balozi wa dola ya Faransa hunu Komor yaonana hini waziri wa omsomo hadaraja ya Taifa. Wanazioni wa helise Said Mohamed Cheki ya Muroni wahisa wastakabadhushi wa zebuleten za hao baishe nusu kwa jahunda na nezena tija za misomo za homa haziwizili na 10 na mfukare ziwizili na 18. Leta silinu ye proviseur wa helise ya Muroni Mohamed Ali Abdallah haonesa zianz mazarengwa ili haruma omjioli koliwa homa haziwizili na 18 ziwizili na 19 zendrongo zikenjema usoni na zinu hazionesa usoni mwa watangazaji na rumishili. Mwahangu na sharti za nyumeni za mfanyo hazi haukaya ima dhumuni muhimu wa helisi ya Moroni lelo dokaya ngaranzori yenjeze ila nivo ya hoa nazioni haukaya ngari lilao sonti haukaya nivongi hambwani awange unumaha retu ya barnamaji zinji nziani ikawa umuhimu he barnamajiyo doshinda arienjeze mbabi ya nivu ya hoa nazioni wema inamna stahiki na huenda tena harmazi natija za hibaki zienjeze hamani inamna zenjeza mbabi unumaha parapori ya muhajana. Yabo harmwe mabadili ya nyumeni yao ya handani dokaya rijao harmazi shila hisabu shawa nazioni harmwe majumba ya klasi unumaha ngaranzori fanyokaya wanazioni wako hisabu baina ya 25 uja mingo miraru. Yode shisabu ranzoshikeniyo unumaha hunulisi ya Moroni. Ewa, zadunga hapo tena upando wa he mafundi. Mafundi unumaha haina fani ya ilmu yo ngejoka uzingaura ni mafundi maili. Yo fasiri ya ukaya handani dokaya yabo kabana ukaya mpuzo likoli. Ya ukaya leo mnashoni hajaja hundu fundi wahenge mwade kwa tusoma. Shabwe ke fundi mrajina ye mzima afanishi na udhuri. Shabwe mwananya dojo ya renge ya rengo wanazioni wao ya wailmishi. Ya wakati rizamba wainu na wahandungo wabanu wanazioni wesawandi sore ngazi bilete za hao. Wesa hajua kaya hapase, hauha reduble, hauha atola likoli. Zana za likoli zikusudi wa wanazioni wa helikoli mshinzi ya Moroni Jomani nelekungu manyo la maisha. Zinu tartibu za usaidia ya madhamana wa huwana. Said Abdul Madi Magaga. Hafla ya kaustakabadhisha ye likoli mshinzi ya hunu Moroni Jomani irenge wafumvu no wasaidizi wa hele chamali parwa maisha huja mafundi no wanduza wanazioni. Ulawana ne mudiru wa hele chama la maisha ikawajibu horalia wanazioni wanu msaada hamadhumuni ya waruhusu wasomando irudi ikeshabaha zifamiza wanazioni zishashize ziharama wako uzifanya wakati wa nji ya likoli.
ngasina hamu ya homsomo donc yo de manaika ngarjunda oleo harma dikoli ya Jomani inunkado ya sita ikao hainu wakati ya rentre ifanshi hao simbalia fungu la zana za usomesa na usomea ili litekeleze hosoni moana wasoma hao harma dikoli ya Jomani hamane hende na akademia na hone sariha na wanzani wanwa kwamba madonateur warisaidia hao harma ukao harma dunia wahea ni mabayer ukao ujo utekeleza ujo para wandu wende waonese wawanike barnamaji za hazi sijofanya ni daraja ya lazimu rende ritekeleza ili jerisaidie zedikoli jabukosi rihana na hazi zindwa jine na misada mindwa jine ito ya heri zedikoli basi tuweshama maraba ya association ya maisha abayarishenu. J'espère izanabu mgwahibenza zitsongeza emapamana wahelikoli mshinzi ya hunu Moroni Jomani wajifereshea nao owashukuria lechama la maisha habu wawarwalia msaada waka uhutaji sina harma Mohamed Sanu Honda Miranjaru kwa la urisaidia na ujauri jua hali donc ujawa jua na mnarilio wajo rambia rijeri ritamani isho sisi ralademu holi hodum somo ejo ralademu rizitahe donc siuzi anzia rijari wabeshea donc wajawa risaidia ndio tanganyana minwa na mafundi hifadhi zio zima amandi namna zilikozi heni mwa sushindar kana zio dasino wana hata fanya mahamili miraru ngeza miso menyano notawa na banu msomo daunu ndo uvililo wana armwe zana armwe tengenezo armwe zenongo pia za usumsomo bingia kwa ino franco ya rijilia hundahoni nomraya na nomji wa Moroni odiho de jukumu ikawe shama wajinika hautekeleza haini mwa mlikoli nandiaka haini mwa urierea zana mandazini nduheshelezi za yauka lechama la maisha libaki hausaidi ya mivaminji ya hu hayati makhsusu ndo msomo waho wana. Ne t'arrête pas à Fable Maïcha. Élément moteur de mon école, mes jours seront comptés sans toi. Énergétique soit, beaucoup d'écoles. Wandu washe milioni 500 wahe Afrika ngwa unahomrongo inu mada iliyo harma mkonti wa hazi waandaliwa ya huwainu ihumoroni. Nuo utulanziani nekomeza ili uhashirisha jula husawa. Kasim Sulaiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari maelezo ya Salima Amadali. Yekomeza shindoshanki bashatanganya zensi za Afrika za jua lohea iti ya barnamaji hunu Komori nziani iparwao milioni 500 za wanduwashe ngwaona omrongo inu barnamaji husuo wanduwashe walo na wana mashirika watiti ijo waruhusu wa yaheze juu. Ye banki ya Afrika ya maendeleo soni itowa milioni 12 za dolar ili usaidi ya wanduwashe wabuwe wana mashirika wa hao. Ye Komor, mwanachama wa Hekomeza, indemana ikao, ye barnamaji inu iwono lejua hunu Komor. Barnamaji dayuka leo mrumshe yakane autonomia hahe, arumaurenga ze fursa za entreprise ya hahe. Na utsahanzia arumwe proje inu ya usaidia ya teshime, hamvu na mali, ili mwanamshe joka na entreprise, haulo na entreprise ya renforcewa yendele usoni yakane autonomia hai komesa ne serikali wasahilishe arumwe zenzia za ubua entreprise zenzia za wa accompagne eka techniquement au oneze avantage ya ubua entreprise ngono donc yo isa e politique sa ikaziha shaba hanu komesa wanja wa renforceo zila jitadikao e serikali ngonizo waka hawinji uwanduwashe walo na wana mashirika wakinafsia hauma chama ya maendeleo warenga funvu harumwa umkonti yunu inu namna ya uwahashirisha juma e barnamaji inu na uona ze tartibu za utrianziani
iliwa na mashirika wanu wahunde zetanafu zahe barnamaji inu banunsi juu. Yemadhamana wahe janibu ya siasa ya serse waka harmazia razahazi hunzuani nao wahashirisha wakazi jula hemishinzi ya hezenyi chaguzi Kabil. Samira Abdulwahid. Umwangishi jimla wa janbu ya siasa ya serse hahudungana na maahali mashawiri wal jumba la uraisi hununzuani wa harma ziara za hazile huvirilia zikao ikao de wazensi madhumuni de huindra waona nina wao ile uhadisi namna ya ukabili zinchaguzi zijao. Basi leo vani riele wamba ilazimu randrise ufanya hazina zi structure zatu rizi sensibiliser, rizi remobiliser, rizi redynamiser. Mana yangu referendum ya vira avuka maoregevu mpavi bespiker mbabasani programme ra établissé dans 10-15 jours ilazimu rishinde riverezi 20 structures regionalizo radisinozo wakati roger parte harma bazi za hazi sikamba nestor konjuze zirvingetar wasilva sarenda mazi bana zemrazi kabili arsijo mesi asayini ufanywa na structure de base yani zi cellules villageoises donc ra obligé ringera ndisa hadis nao ha hulindrilia imodor diritola harma parti national ya conduite à tenir par rapport na zitongoze bersamini mao wantu komane wantu ma discipliner wantu wa parti wantu ma discipliner watodunga zi amri zitomba lestola na madhamana ya ushu uvandi wao ikaudi wa karingafuvu harma monano wasonyesa wajao za ufikra. No kama ya madisi yaka avavo au ya madisirlo nayo au walu nayo no kama kawadala i parti uyo serse wasidirilia hujadidisha aina bavu aina commune zingizo za serse shinde warendio waja faitina na namna ya kama lazima nikemba serikali dawla yenshi na iparti ijadidishe inshallah taala iendelee na mbana za mfalme wa dawla. Ina labda kiasi ya mwaka nusu hukamba parti CRC ihensi delegation communale za watu 7 hari kwa klabavu wavo rendelea hazi nyingi tahopara katunu avo leo madhamana yaju kao de secretariat federal ya Lbavu ya Nzwani ija hujona i delegation ini ringalie bureau par rapport na inamna rfanyoza hazi donc waja rajarona rekebisha baonviza tungo zikomba zikamuhimu rekebishiwa avavo iler shinder gipange hulaona na zimbane zikomba arsizona mbazombe libabo tusikabili hususan ni elections zijao ervoshe marahaba wasiwa na parti CRC bisimia Mungu ambaye supana ndibovura na zini kamwezi Mungu aven Dewi satuhuka infumoni ini wanrisa vuani mpomoni ile huona na janbu zin. Yalande maelezo ya Sharifa Salim Masaka. Tabib Farida Antoas havenuanulia letengwe mfumne inu ishioshahahe shabalia yeunwani doukai nesheoshahao harumwa ishioshinu gutombolezizo eshaya oandua kwa urongo wa makalima mai usoni mwaye mrumshe ya kovishia na rienshi mapicha ya Ibrahim Kabavo ne maelezo ya Azhari Mbaye. Wakahadhur wahisi mwanamshe mwenza jitahidi urambuwe hazi ya manzishi bavuni mwa Farida ye mushawiri wahahe Mwametwahiri hakaujihunra Farida haonesa mada zinji za paanga ishioshahahe ama ye iman ye hijabu ne ruhusa ya mrume ulola wanduwashe zaidi ya waili dezemada za muhimu haina yaka hadhur hakane ruhusa ya huzisa masuala uhusu yeshio nane maisha yahe ya shanziha izona kabusahani onese dokaya wanawashekao ngwabishiao handani wanu wanawashekao watungua wabihize zingoza hao hauamini au kaya inude khairi ya hao ya hunu dunia ni na akhira sha kinyume na izo zambu wao harima ezensi zindwa China na harima eze mbawa za matangazo mdali na mdali za ubonze ya ukana wanawashekao ngwabishia wanu wanawashekao warenzwa mvu
waanu wanawashe ikawo watungua hauhuria wabishie wala uhuria unu kojazingarwa ni mbebe haumzaze haumjomba mwana mamru haumrume mrutoka yonsi shawatungua hauamini hakweli ya ukaya wabishie imile heri ya hao uyakaya imumingoni mizifarudhi za hao harumwa nyinyi hao. Mwanamshe huvaya hijabu huliho farida inufurahanku kinyume nizowandwa jina uambao. Fikirukana risala iparihania haukaya mkaya vala mdungu ngayo hangawe zakaujiri nomono ya ukaya bangia wandwani kwa mrongoe maswala kajazia sha yakauzilo hamvu yabo yojalili ya ukana wandwa kantibala wakawishilia nongo ikauzi kaunjia. Inu yambao prefasi ya heshio shafarida itilwa mhono ni Sheka Midukan mwanzishi mhu wa Senegali. Ikashwabaha shafarida yaonese wakahadhur maboneso yafanyiwa ni Hamidukan iho Senegali uhusu yeshio shafarida shambao sous le bonheur du Val. Harma mji wa Fumbuni haini mfumbili ngwa jihundao harma ishiwanza sha basketi hauyendelea nespor. Holi hondao yespor inu ya usaidia onono. Mhaju binti Kamal harma maelezo zaidi. Mzima mwenguni mwa hundae fikra ya utayarisha nsabuho hamada zinu haunisauka wakazi waelewa umuhimu wa sport. Au début, c'est difficile parce que on a toujours fait une rosine. Je vois que toi sunjia. Là, on a tenu jusqu'à 15 minutes. Voici la halle. Toutefois, alhamdulillah, les Asiens sont tout cas progressé au moment du sport kaitu sahabia mahsusu. Haini mdunge ladhimu ya jinike jitihadi ya ufanya sport he kiasi ya jushinda. Haini manda mdunge ladhimu ya fanye sport yafanye mbaye zambio baisha dakika mungo miraru yoyo utosha pesa yonge tongesa o ya damu ya heyende ndo yatongesa o roho ya hifanya hazindo yode mana kao ringarta hao wandu wenji wajwara ngaria hususan ndo andwashe amweze sport zinu haini 2000 rijerike bano rifanye sport nani usujo shida ya haja 2000 wa heya sport nyura jina hamla umwendo uo yoto ngutujo juho hahe afanya azungulia harumwa mji hende mahala hule ikao kama ndo haraka mbabi yote na hiyo sport. Hofanya sport zobunguza Zimbabwe ili mri akaneswi hajadidi. Alhamdulillah, shukrana hinda mchindo chinongo atiendeze mbio zangu tirejei. Alhamdulillah abanga mchindo chinamati swali. Shehada nila chaka kufanya chancho kaukanti chaba alhamdulillah tanzima jana sport. Zilungo zo trebu yengi zo bienzi mbio zangu zo mziro kauti ondo roha. Yanzima ya utayarisha nsabuhu hamada zinu zemfumbili ngaitinia mvu omkobadzima wa huwa kazi. Kunga shukuru babu ngabo unanya andani ngabo unanya ilo na unona damalo banu ngabo akika ngabo joka ukaununu ohanza he mungu ba mungu do bomdunu nguna jeli onunu nizortsa harme banu rilobanu mgwa reviews kemgwa bezi. Rangudo mwezi wa Fevrier doye grupu ya hispora hize mfumbili ya pangiha. Haina usiku, uandrungwa nje zao. Lebakia la mwisola he championa shakomor shahompira wa mduli hisanga likurubiao ze dakika za mwiso. Ne ya huayinu harweshi wanza shampira sha Alhaj Matari homwali ye Fomboni Club ito wa Mtanzania Etoile d'Or hamabimaili kwa dzima. Ne mfumbili ye Fomboni Club ngejo bahana gava naona ye Volcan Club ya Moroni harweshi wanza shinu isho. Ye ujohunda zensabuho de ujorenga lekupala he championa shakomor shahemazama ya daraja ya mwandu. Kabla ya siku za kifo habari ya hatu ndo mwesheleziza nize mada za kaza ipanga omkutano wa 10 na ufukare wale kuhumanyula Ufaransia ubulwa ya Huainu iho Erevan mjiwa ezi wa Armeni omhezo juu msomo harma mahagisi baina ya hebalozi wa Faransa usoni mwa Komor ni waziri wa msomo. Haba nu angalizi dori mbushiria ngari kaza kifo habari ya hatu na mbushiria ni masimu mema ya khair na barnamaji njema ahsantum.
Bismillahirrahmanirrahim. À toutes et à tous, assalamu alaikum. Dans le cadre de la fin de l'homme et donc de la mort de chaque être humain, vous avez suivi la dernière émission qui a porté essentiellement sur le lavage du mort à Ghusl al-Mayit. Aujourd'hui, en cette quatrième étape, nous allons parler de Ghusl al-Mayit, mais des cas particuliers. Quels sont ces cas particuliers? Je vais parler par exemple le mort par brûlure. Il y a également le mort dont le corps a été désarticulé par un accident grave, par exemple. Il y a également le mort par décapitation ou le mort égorgé. Nous allons également parler du mort par noyade.